Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng, sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Iti nag-contest na Doming kan Rosa. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Daytoy itati aramid ti maikan iti balay. Agbasa-basa. Aging kadagiti masursurat a may pagpablaak. Gubid lata ti bida pagsasaritaan. Yan nga trending dayta na makon ko na. Ado ti aga-apa. Adon tinatay. Ado ti mabutbutang nga makaran iti daytoy a sakit. Kat dagita mabutbutang iso danto nga tati kaudyan na matay. Kaudyan a matay? Una, mabutang da maakaran. So sigurado, dagita sumursurot iti protokol. Saan da rumrumwar, taday tati kayat dagiti mangipat patungpal iti protokol. Adda in future da dito'y a piyesta ti barangay. Idun una na panawon dagita. Pasalip dito'y kan ija iti mararami. Timade, kat awan dagita piyesta itan. Awanan ti agpiyesta barangay, wenno ili, ta maiparitan ti panag-uumong. Ora, taiwas COVID nga runay. Gaputa saan matan abasta rumwar dagiti tao. Nagagatlat tamat dagiti nagagat. Husto ka. Tada kita'y nagagat at tao, saan ngagtaltal na dagita. Saan talaki diya makaid na. Dagitay nagagat, isudan dagitay agnignegosyo ita. Mangibaga ka man, o sino dagita nagagat? Dagitay plantitos kan plantitas sa kunkunada itan. Uy. Madupay din, di makikita may pupos iti Facebook aruroot na nagbali na masnitas. Ay, agpay so dayta. Agasam? Daytay kasla galyang kano amakitkita iti turturod kat nagbalinan a masetas. Nanginapay kit din depresyon na. Isa nagimasitera kamutan iti galyang. Wondom, angam sana kas iti dayjay wild agalyang a mailako. Mailako no makitan to dito sana makamo no nya mata talaga kita ti galyang na dyan. Sigud a pagpakpakan lay ti baboy idi ununa na dayjay agalyang. Hangam ita, ay makitkita ko na may laklako ti bagas na. Nagninapay kit din Ibagada agabi, wano aba. At nga ron, ti masumok ti tao, apang wartaan yun. Yalilaw, nagijaglaklako nga aba, wano bagas ti aba, jay bagas ti galyang. Kat no jay gumatangkat din amat amo dagiti klase ti aba. Ay
Ay, awan Gatangan ng tumulatan. Dagita ti banag, ti panagtulid ti panawal. Ado ti nabaliwan. Ado ti kabarbaro. Ado man iti naiwali na. Na nagbalinda na daan asaan na pagan-anaw. Itay pa'y apalpaliiwan ka. Makaturturog ka man na niya. Saan may? Nakairwama kami ng tagsusuyaam nga oray sa anak ang makaturturog. Nala, iturog mo lat tagitan. Mapanak dyan dananang. Di kay mapa ni Jay Punirarya. Saan? At damot tay katalak mi, Jay. Iso? Sige, Dom. Inaklay sa gana dyan lati ko dyan dananang ameriendada. Si Maya atan ti saritaan. Kung naman ang nakalagip nga niya. Sapay agbali na kasla pakataktakan lat oras na. Panagsarasari kami. Ay na. Puno makaturturo ka. Ang orayak ang makapanaw ni Rosa sakbay nga simpak di agid na dito may kadua kamak. Napalagabin sagana lang iti yalatiw na ako na nakadananang. Ay na. Nagbali na nakamak to'y sofa no kastingal daw. Saan na pagtugawan. No di kat pagturo ka na yun. Awan pangipananta iti kwartata Sofia. Iso amang panunot ta iti wagas no kasano matulungan ta dagiti agkasabulan. Sige kasanaw. Mangibaga ka man no addamom. Ala, tanga ibak ng tayaon kan adumot ti kagayem tayaw kan makamamo kada tayo nga awanan. Wenno na panglaw. Agpapiesta tayo lakay. Pakontes ti maramid, imbis awaras latan. Uwang garod, medyo madmadin no iwaras latan. Agrarambak tayo babaan iti pakontes. Awan, uray sana piyesta, pagbalinin ta akas la piyesta kanayon, itinaldaw, iti nagbugsutan. Anya, kasanuday ta? Nalawa mo ti arubayan ti balay tayo. Di pagbalinam akas la plaza pagpiestahan. Agparamid ka dagiti maaramat at pagkukuntesan dagiti amin na kamang ti pamilya dagiti awanan wano na panglaw a kabaranggayan. Mangipadakder ta iti kawayan mapunasan iti lana. Dayjay iti pagkukuntesan dagiti agbalin a kontestan iti palosebo apay aya makunada. Wain, ngamno adda sibo. Ay, dahil ti ipuna si kawayan. Imbis alana tamno narigat may kat. Ay, jay. Ay, mayat. Ada premyo tay kalaingan na makauli. Aging ga iti murdong ti may patakdera kawayan. Ay, syempre mo ta. May saday jayan. Anya pa'y. Pakontes iti kinaanan iti mansanas. Saba, kan urian niya amakan. Uy. Ken di oray kinaanan, wino pinaalistuan iti pandangan ti napoy ngawan masila. Ay, won, mabalin mo tayo tano kayat. Awan pa'y danum na. Nyapay. Wino saan, pinanguran iti banga, nakarga iti Pasig Asinsilyo, wino saan kat, ikam iti datay arena. Ay, baybayat mo tayo Asinsilyo. Ang mabalin mo tayo ako na. Nga may mayat no sinsilyaw. Taenton maburak, maiwaris to amin dagiti sinsilyaw. O di rambulan taon dagiti agpidot, naragsak dagiti. May sanday ta. May nayon day jaya. Kan agore ka. At dapay na pintas a pakontes. Lalakay kan babakit mat ti agkukontes dita. Mabadin day jay. Anya day ta. Inulyan natin yaw.
Anya! Uy, mayat dayjay lakay. Na! Dagitay pa nakabuyungan, ti kwalipikado ang makikontes dita. Yay! Tila mapampanunot mo ten. San man? Dayjay kat may sapay a pagraragsakan. Uri kita agkakatawan to dagita agbuya. Adun to ate agbuya. Naidumduma pa kiti apakontes dayjay. Tanwad na high blood, basol mo. Ay, iso nga rod ama screen dagiti kwalipikado mo't makikontes. Dagiti awan sakit da Mayat mo't kiti Wun, mayat dayjay. Karaman dayjay lakay. Mabalin pa itay marathon. Tinarayan dayjay. Awin, mayat ta exercise. Kanwo katon pay. Lumba iti panagna. Masapul mabantayan tay tunggal makisalip. Ta mga noadan tukit di agsaor kat tumanaray. Ay masapul pag nalaang. Gagangay panagna. Kinadamang surot ko na. Medyo pagtarayan data mga nuad damang lintag. Ay mga bakijayan nagiti atitidog ti saka na. Ta siyempre, atidog tayo adang da. Siyempre mata. Ngala, ang madami na yun ko bakit? Nyapay. Datay tiniliwan ti baboy ija kapitakan. Ay napintas man na. No matiliw na ti baboy. Baginan, ada pa'y premyo na. Ay may mayat na Dagita ti maaramid. Paisagana tayong harod dagitan. Trog yan tayo. Word. Nagmayatan, tatang. Mayata talaga. Ay, adulaki, di ti maragsakan. May lakid diya. Nga may screen, dagiti makisalip, may kan iti premyaw. Ay, nasaysaya atin kasta tatang. Tapnawan ti agsakit tinakam da, saan ama paraburan. Pakuntis langan. Saan ka ta maiwaras latan? Una. Mas nupla dagitay talagang awanan. Asaan da akabalan ti makikundis. Isuod da ti kan tayo latan. Tulungan tayo mo't ida anak ko. Wan tatang, agaramid ako ni ti pakdaar. Napintas tinapanunot na tatang kananang mo, Rosa. Ay talaga napintas, Domeng. Magkikuntisak, Mike. Anya? Napanglaw kami, Mike. Kan di na pa'y amuunay ni tatang mo. Kang runaan ni ti amin, di da mo nga agar-aram ka kanyak. Wala niya. Guntaway mo tayo ti amu katakwata. Yam amunak Siyempre, ibagak nga agar-aram ka kanyak. Pangtanggam mo no niya't ibagadakan ka. Sige. Ngam, di mo ibaga nga aklo na konti ayat mo, ha? Saan pa ito? Agano sa kaging kay taklunan to'y ayat ko, dung mo. Unay daytan. Kas ka malagdani mo. Nagsamit adenggan sanaya. Unsa? Saan lang sa? Talaga anasamit adenggan. No pa'y adaring rigat na abaliksan. Korni kung natidad duma. Ngam lagi tayo mako na akorni nga ibalikas ti mangkulding iti puso. Aniyan? Nukasta makisalip ka mat? Uwan, tata. Anya pa salip ti kayat mo apakairamanan? Kwa, noon niya tinamnaman niyo, may bagay kanyak. Nagoray ka. Nag-ararim ka kini Rosa? Kwa, uwan, tata. Hala, siya kun ti mangibagano anya akontes ti pakisalipam. Anya, tata. Agkontes kayo ken Rosa. Iso ti makalaban mo iti naiduma pa kontes ang narugyanan. Anya rin tata. Nalaeng ni Rosa nga umuli iti niyog. Tatinawid na ni Sufeng nga inana. Manguli ngamin iti niyog ni Sufeng. Hindi ka bambanwagan na. Manguli iti niyog ni Rosa? Ewan. Ala,
Agsanod kan nga agaram kinkwana gapot amang nguligayam itinyog. Sa anak nagsanod tata, makikuntisak. Ang kasanod na ita. Agkuntes wenno aglumba kayo nga umuli iti dua nga agpadat kalayog na apinuon tinyog. Kabalam ti umuli tinyog. Kabalak tata. Ala, aglumba kayo nga rod kan Rosa nga umuli itinyog. No abakam, sige, ituloy mo nga arban. Ngem no maabak ka, sorry langain. Try your luck next time. Madi ka? Mayata. Aglumba ta nga umuli itinyaw. Agbabawi kan to, no? Apay ngayon nanugutam ti kasta singasing ni tatang. Masigurado. Abagan ka. Rosa, ayatin ka. Please mo agpaabak kan tao. Anya? Uy, agpaabak kan tao kat nagtultuloy lat pati panagaram ko kan ka. Kan aklonin naktong. Ay, manjak. Naglaing kan. Ha? Basta, aglumbatan to nga umuli itinyog. Numaabag ka, sorry laangan. Masigurado nga gayat kami kanya, Rosa. Agpangpangina ka laing. Ha? Ay, sana niya? I love you. Agpaabak kan tao iti panaglumbatan nga umuli itinyaw. Ay sos, masigurado nga abaken to ni Rosa ni Dumeng. Pampanunutek nga rod. Saan ko magustuhan daya Dumeng agbalin na manugang. Isu amasapol nga abaken to ni Rosa. Day tangarod kat. Agpaabak to lakit day, tanadlaw kon nga agayat meten kini Dumeng. Upayin ta ni Rosa. Kasano nga rod? Gusto ka? Sa anak amamate nga ipaypay sunto ni Rosa di makilumba tapno abakin na ni Dumeng. Sigurado ngagpaabak daw. Ken masiguradok mat at talaga ang maabak ni Dumeng. Tasaan lakit di asanay da dyan nga uli itinyog. Ken ang mga nudida pa'y napadasan ti muli itinyog. Ang mga numatin nagtupay kit di Day tangarod kat, makabasol kan tupay. Ay, sana ka makabasol. Apay siyak, tinangitinag no kas pangarigan. Sa bagay. Mang panunuta kiti pamuspusan. Masapol ang maabak to itinulyan da di Dumeng. Ay sos, at dangarod nam nama mga bak iti innol yan itinyog. Awan nga raw. Nay, ape nga rod nga kayo manugot ka makikontes. Diyak nga raw na puutan tinaguin. Agpabak ni Rosa. Kasano nga tayo. Kinasarita ko ni Rosa nga agpaabak. Ngam, binaksamot dinangag. Ang anyat pa nagkunam, at dangat panagayat nakin ka? Dakkel kinamnamak nga aklunan na kumantayat ko. Di lang amin ama na ti pampanunutan na. Ay kat masapol nga rod nga abakam to iti innol yan. Uy, isa kasaok tumanan ni Rosa. Agpaabak to kuma. Ala, makikontes ni Dumeng iti inulian iti nyo. Agkontes kayo, Rosa? Wan inga. Abakan na kanto nga ta. Di mo'y pagpagakatatatang ken nanang, ha? Secret na lang daytoy. Anya day ta? Agpaabakak to. Anya? Wan. Ay ayatak ni Dumeng. Isong agpaabakak to. Tapno sa anton alapdan ni tatang amang pasyar kanya. Ay, mayat. Mayat da ito yan na panunod kon. Onya, nakasaganan ti amin para iti kontes iti nulyan iti nyog inton malmalam lakay.
Nasayat no kasta. Agure ka. Apay day talubid niyag igkamam. At idog day ta Talaga nga tidog. No ipaoy-oy da ito'y manipod iti tuktok tinyog nga ulyan ni Rosa. Sobra pa no agdiso iti daga timurong na. Ananom day ta alubid. Secret. Oh, pasikre-sikreto ka pala dita. Siguraduag ang maabak to iti inulyan na ya Doming. Anyat aramidam. Mamam to. Sige, tama pa nakikikanyugan. Asino dagi ya adapay la ijay? Nagaawi daw na napandangal daw dagi jay nangisimpa kadagiti kasapulan. Anya palat inkarami din ijay nalpasan ti amin. Ay kwa, dalangin na kitaan. Sige, panawang ka pa dito. Anyat mo panarami din ijay. Adan sakit kalukuan na pampanunutan ni Gusting Dakkel ti premyo daya Doming no abaken na ni Rosa iti inulyan. Ngem numabak nga. Tauray ti panagayat na kini Rosa ket makeltay taon. Masigurado nga abakan ni Rosa ni Doming, tata. Ay wen, sigurado day ta. Tanya nga ti kabaalan day nga umuli iti nyog ket nagkutong dagiti guro na. Kotong ngem. Anya angam, tata. Amangan no igagaran to ni Rosa ti agpaabak. Amo na sa ti plano ni Rosa. Masigurado nga baken ni Rosa ni Doming. Ngem, kasanon no igagaranan to ti agpaabak. Ay, nalpas. Siguradwag mo dita. Nga baken to ni Rosa ni Doming. Masigurado ano adda plano ni Rosa nga agpaabak. Di nanto maaramid. Abaken nanto latta ni Doming. Agsagana kayo. Anyar, sit, go! Olay! Partaka, Brusa! Ipangat mo tayo insurok kung kataktika! Karabasan! Kalaya, Rosa! Rosa! Adatek ka! Magsarunukin ka! Adatek ka! Umuli matita! Ulya manyog! Allah! Ay! Abay kay nga datik ka, Ijay! Ay, diya ka buha! Sarsarunan na ni Lusa! Asida ka na datek ka! Partakam ti kumalayat! Uli! Parta! Ay, Rusa, ipakat mo talay mo ang muli! Dandani ka ni Titok-Tok! Mabuti na kanitik ka! Tanyog! Di ba na ako panagtanday tabod na? Ay, kapoy! Naabak kang Doming! Ay, nakasalpan ni Rusa! Sinaruno niya ka! Nakasalpan ni Tipanatan sinyo! And the winner is Rosa Kayapkab! Nakita, adasingdan jitak ka. Saor ni tatang mo, Rosa. Saor. Ni Rosa. Manguli itinyog. Anyat kinunamdom. Manguli ak itinyog. Kwa, iti tagtagainap ko na dyan. Tagtagainap lang, bakit? Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.